Alright guys, we're going to Visayas. Tara masakyan no. Light ferries. So tagna na lang ninyo asa may padulong. Mag big adventure mi dito. Alright guys, musaka na mi sa barko, light ferries. Bye bye CDO for now. Alright. Punta na mamong pan daanan. Guys, nanata karon sa Hagna, Bohol. Naghagna mi kay na fully booked ang Tagbilaran City. I think i-explore sa namo one day ang Hagna. If dili mi maka-explore, makadiretso na mi sa Tagbilaran City. Right. Alright guys, nanami sa Hagna, Bohol. First thing to do is mukaon. Eh, it's 6 AM na. Dire Tagbilaran dito. Na yung mga kuan dire. UV Express Tagbilaran. 120 plating. UV Express. Ay lang McDo guys. Kada lang McDo. Cool. Let's go, manamig kaon. So sakay na lang mig kuan bus. Kaning blue, padulong na lang sa Tagbilaran. Mag-proceed na lang mi diretso. Next time ay mag-explore dress Hagna.
guys na nata sa Municipality of Lila. Grabe yung support.
US Terminal Taman.